no mo a yenhwe emro no a efa bobo bi na yenhwa de yo medate anapeno metro mo FDS na lechia echefu awo Gomoa East na Gomoa East no osopa na nipadodo nso awo mu no odoso for central region na in terms of population Gomoa East na also from 2020 population census there are 358,000. This year over 400,000. No dono. Yanye katwa na board say your baby I from American Junction. Okay. He a political boundary. But if no traditional boundary na okwe cheating them. Okwa baby nyanyano kakaba na dia ko nyanyano. O dia ko baby I from dawano. Na fi ata nature epwe budumbram. Okwe budumbrama and the roka a wutu breku bem kakre bi etre wutu breku a ofi okoina ye Gomoa East de kokopem baby a osoro safo kantanka ne eduma no wono da wana na pem na fi ebefa fi ekweti a on your left also okwa Gomoa fete to kwekom na befa fi ye fe ekweti wana on your right also okwa to Gomoa de sum me amikrom na afi oshichem wo nkrati bi okoko echi oduma se dampa se in fact also the kadali ye no mu aduma na resra inkrobia 34 edia enti ku krebete ku baye 3 weeks ansana ituma koda mirani na iwi na yensho nipa wo ho no ensuo ben ene wo depend on mini aba izi ensuo a Gomoa East depend on ayensu over the period no ayensu na a serve community ni na ifi konyako befa Aduna East befa de sum etrum kofete those areas ni na ayensu tempo no nimpa na do so nti pipe no ntum nko bebre because time na wo ye pipe no ni nimpa woto no ndo so bebre eti nimpa no bebre betiti wadan nti ko community no mu a bebre company pipe ni ha na yensu ya yeyi dado a otsevo nkakaka alisin to bi nyi bimpo no pentu a mefa not budumbram top onanti fi budumbram top obada wa obenyensu ne bi ebu ete the kana kra be 2 to 3 weeks ni oma ni na no mere bisa ni ye galamsey ho asama ye kan no awda yensu no ofisoro ho onam eastern region from kukwentu minimu enfi home baby enti galamsey fo no awo hia beguntunum ana nsu no epia natini na ba betai onyakodam enti machines ni ntumi mpompi nsu no na ebusiafo a watete ha no enyensu anom ono ne the challenger or hokese say minister ma directive me gidi se oteye se ma Ghana Water Company Limited for no entwiti nsuo no kra so ono ne okohu ye no nsuo na dane ateche eti so omka so omu twiti kra ebi enro dodo o mbetwe agumu no ebetumi ama kidney ne inyawa hodo binti ma ye ntwiti kra mfa mma omanfo eti se nsuo na hono a nipa wo constituency woni se omo ye den no omanya nsuo anom menu aba no dano minister de tuga was ishe mensu nankasa nenya ya
treatment I was the mama nature there. One drone now with the gumono. If it is £1, no with the boguma, they have to use about £5. We pay and you're good for human consumption. Na babo kabaye da madini na yen tumi numun sunu ebi gwaru kura onye ni na chede no wonu nya de ye beta aboka aye na odi tu gbade odi boko PPA eni menimi ya na omo ama approval na ye tutu boko e baby a say the problem no one year aye nsunu observe Gomoa West Gomoa Central Aguna East, Aguna West, Gomoa East, and a part of the Wutu Senya East on Swansea. If you Konyakon, Echum, Woho, Nyakrum, Edeba, or Apam, those areas in one against Neka. As I speak to you, that area in are having challenge from getting water. Boho na minister the two guano is the best solution. Na mimi aba eba Gomoa isa mo sa yetu na yedino oyenchen because of epona other one nti bo sini na yedin ama yentum yentutu bo ni bi because if tonight adeno so yenchen na wontum use a na chese in the north share no pratu biara nsheda emba ho tete no mame yen there me DC let me comment here why are they for drip machine no tanka no na odi topa insu nibi na menso makwa high tanka na media sopa insu nibi a fine na nsuo na tanka ndeba no mukobu firi he ye bebu oweja okay person e ko wini batete wini baby ni ho nti ye bebu oweja na ye de ko na ubu tanka ba ko no esen ubu tanka ba ko na 450 ni owo de ye because ya ti say ebi deji 800 u ko wini ba fonde o deji 800 sem su na short o nti no bu ne yede nti nya ye ba weja no kwan no wa nti ba ho na be ye dia na na bo no wo fom kakra ba ko wini ba botua 800 onu mponya de kwaya na nya kwa na pa botumenya na nyimre ana botumenya the next day but the information say omo tonsuye say na wo kan population e wo constituency honomo I don't think say woni DC mu betima supply obi e wo constituency wonsuo ni bi enti besun nipa bi so bi enya bi information ayenya ne say still amanfo say nsuo ye da ho ayensusuye no amanfo kosa ebi di nu aduane e wo honomo eno wahu bi wati bi in fact menya hu bi matete batman kasa de memfa mani ehu bi and they ko inkrati na alternative bi eni ho yakoma mombi on na bia wodugwa na je but osana bi mbaya what do they do ode wodidi ode wogwa enti de wobekwa akosa obi na wode nwe divine wodugwa de minje chinye de oye nokwara na ado onye nokwara minje chinye obotum ma ha abem because na adina ye surprise no oyi satam ta na mumbu kurubi ya is about 1,000 cedi o mumbu bi is about 1,000 cedi nke dey no ko 3,000 the next day londa ho didn't each the new all the time o go to my until na me that to grab my uncle for the tank na ma high make you aka for long time do bia we here bi no won so support with fuel and ya said ye beyin to ne guma ma no de abramo kwesi the the situation be you okay wo baby a wo to borehole no e de ba Gomoa ita anye tu a onye yi because ni na ye nsen and then to waste this money there de to borehole ne bo wie na de ye nchen na ye de ye hwe anye yi a ano na ma ye ye nya wo hwe nti o ya we ho sam na esa momo ho ne de munya ready kra se borehole no mu betubi constituency wo no mu borehole no mu ntubi
ebi wo ho dada boreholes wo ho aye tutu na yen because one say na minister ka say sika yade emamo assemblies no any parliament common fund no as say yes set aside be for boreholes wo baby a omuhia saa niema no eti wo de no nya de se bibisa muhia. No. You come into borehole because it's minister about parliament. Na oka budget no wasam oka da masami ye be market ye go to 2 boreholes na ye 6 schools but when you there nye baby an in subutu mako but the Gomoa is an exceptional story than what he said at the parliament. Okay, because more kind is a general statement but the ko me bit to them me there nya manko thing e ko baby to there apam Gomoa wet I once what tempo if a pan baby one of my could job and I didn't they go into borehole years because it's a short land. And gee, Akko villages inside no crown to a kutua or yanction. Now, I'm going into borehole no. I will go more east one more. Now, honorable appeal now, oh yes, say, oh dear car no warranty for a long time. It's you are appealing, say. Or a bit more with full no. The appeal no it goes to him for say omunso wasne. Oh. Na yaja to be no. Adofo binum betuma aboa. O manfo na botuma ka won ho abom aboa. Na nanom nso botum aboa. Because ye ja there car na no ho ka e dey. Ni fuel odi begum. Nsu no obekwa akoton na chese o obekwa akofa bre wonu na orukọ beye 1,000-5,000 a day by absorb. You just put in the fuel and then etum diaba ofi hoba weja hanu onya fuel 600 otum fensu no na odeko na wasa neti na odiaba then baby obefensu no obetonsu na adenede oduwa IP mitiensu nika na ide kan na de amana de akonti ye from Fredo ye launch appeal to everybody that can support and your share or ya desire everybody that can support nananum ko mapuni na obekan ho abom nanka the more how you way ya ye nan kakra because orange na hoda oye den a obepi ko na ya kema ye beye nti o ya desire me share ni specific people and target people Mr. one day one more but a general concept ye that why ye pede na me nyumo kati dodo a woti no obefi wopem na ebi obi befre na obi be dam no honorable tanka no wen yan so ye pede obe supply nso then what the fuel na de no ma driver na wa supply kakra today situation the bay okay na ya kene yankopon bay afọ honorable ma me fancy na me na wase say na say this year there anhwe ya common fund no ni nyina beko ensuo tom ohu te obotuma aye de medwuma mpo na ho to aba menu aba ye beto ndama enso ohu enso ana aseba le damano ebinum so wonya school fee tetase ye boy school ya ye be kwe list be braba de table do awofo wonya school fees na nti nim twa wenyi mfia paako o de dan wenyi nso hwe baby kakra nti di bo show we bo na ni na ata na ye bompai de the situation in orange na honche menu ba if this situation stay for 3 months onya some papa Edi na besia. Say anwoche katepa no de baba. FM. Na say tonight today yet ye memu so yet to nsu ansa yen nsu anom. If it continue na fi nsu bia ma tete wuni banara nkokoko bu nsu no we affected. Into we affected nsu no ma today bi mu awo tank na wa no mo ebu kakra na bia bem. It is a one swing ho. Nay, na ye the return kind.
na ye bebu ntu no ha na ye de akwa. Can you imagine the stress or the baba? Onye easy. Tia to nyankopon na enimenim ya yeko October November no nsu akase bie ba se be bototo na nka washi dada yo wo mu ya besin akọ na for problem so that we tumi ebu a pipe na and in the obusun for what no wo hu aha won kaka di say di yesre message Gomoa itipo ya pa mu cho bebre situation no also saying dan me o ha no bi defendem honorable ya ko abama ye campaign mo pa yensu mabeye 2-3 weeks ni ye be demonstration etiao echi na me friend na me kache me no bema atom na rekan but my demonstration benyo na bronore ye dam program atom na to them meto me bo cheche no to dama on shedan tsene dam mum oyim de water works for na to pipe na men kan wo bi nam no you dam not it. That's the situation. Nti da me pay na be able to my friend o tanka wo nti mun put some small fuel together na on be surprise mun to I think they will hear us na fi ya shema yebutum ya atoguma na sa uguru ho kura de we betima mo alusu seat no of course me kwara tampa no nya tampa kasapa na kasa wo bebre ebi mo awo friend ye nu ho de ye to abama ye nto mo biom adada na Managing Director of Ghana Water into Minyani Nonye is a natural term and it's above everybody. Pioneer everybody in Suta na Gomoa na wonsa wo washi galamsey na oba ayensunumuno yetra won so what you want ka wo create a program with central region baby I ebo nko ina no gold ni ho diamond ni ho why then na mo we mumeko na mfifre no onfre aponcheni o having honorable yadase no pay yadase papa bibia ni a medin de akua boachewa yadom ebi wani yo ma menkwa homa so na wotwetwa mu ye hyenkomotwetwen bi ase ewo kukrantumi dwumadie so ni nyina illegal mining ya wo manfo ede wadwenkyere ebe ya ehu na yehu se ukọ baabi etise central region ya kwanyako treatment plant no ya closing it down na yani minister kasa ye no obo ya no ho ba se boreholes woye ho adwuma dendendi ye tutubi ni asese so ye siesie ye be kofi agye edi akire this week watumi akọ kwanyako ho no mo a ni minister kan ye no akwa prosisen kofi machi o egwa mejoso boko de adu ya o na watwe utumi ko kwanyako ko hwe so omanfo yu a wo mpotamu ho no mo se ya to treatment plant no mu a se ni minister kan se o boreholes no ni asese o mu siesie bi kura na ano ye ne kasa ose anopa tututu no onamu ekohwe ho adwuma eniema tumi atodin kakra ma ese nsuo no wonya bi anom eniema atodin no de de kakra de but boho no ana ma so ma start ya mu tutu bi sense de ko kwanya ku se no kwanya ko himfe ne nim wo bi a mu de ba kakra mu pusu ban no no na machine si ho no mu a na otu boho no was otu wi a we take some bi a week or ansa na mo tin ya fixe eniema ni nyina ana omutu a ezo mo ye no mo de polytank eni ade esi so de be ya ekwe ba bu polytank nim na amanfo nso etimi enya asabi no mo jezo mutu mienu ba ko na me godu na me ko na machine bisu a osiwa otu o jezo me say tu ba ko awo kwanya ko secondary school no sanse o the secondary school no eniane amonoa eni nkwala bebrebe ko secondary school bia population no so kwa e bia 1,000 by 2,000 e bia 3,000 nkwala bi kwa na be 4,000 nkwala nyom be dwale ye de o be dwale no pa ajade anyumiri omanu aduane anopa awia anyumiri because of free school feeding nti nkwala ni na ho the border for ni ya obedidi awia ni nti omukwa de na a problem because nkwala no omuni babia omukwa consensu adiajal ene ebuai nti bohuru de me so ma start ya omututu bi but ano no de
meeting ya ka say temper this and as we make us say lazy man approach it and over communities nipa Gomoa but also yeah no so ni ho ebia ni su amanfo be no ebedin and still anaba ni para start no by force no sir because nsu ni ko wini ba say bebre na omomo we ba yensu no nyina no nsu achi onyina omo nya dipe no we ba yensu omo nya still abekọ na manfo asa omo say omo de koti wo na agene a ono manom Kofi nsu no a na no ye hwe ye ne ye se ye atecha ebisi enya ateche no still amanfo da so sanom minister say mayen so ne sumpo yen so ne so na amanfo sadisi wo say ebegene ebu asa o za ye tinkan ani ko kase mu no ana ye hwe nsu aza ne anom ana ye dwen ebi awapom de bebre na no akraso no ana ha dwen ana enyi bebre na be yes ka top water ebu atinka ya tu nkapa Kofi to asoma me o da enyi ni panya na ko nkrase a omo sika wo de top water because obu a maame ne papa ni mabe o za ko local communities na ana wo no so no ana wo soro obu o ne man ka be ngotwe ensia enkono enti pure water do say no better day because to sachet ba ko ada ba besa sachet ne pure water ba ko 10 Ghana cedis enti so be 100 Ghana ko to be 10 ba sa be go no edin enduzun ze omo de fra sa mambo gusu asenzuo no edigare omo senzuo no ebi di no aduane omo gusu asenzuo bi klasa no ene ko fetema secondary school ya beko no enkwala ne nam kwa ho sa se wo kwa wo je enkwala ne nam kwa ho sa isu bi ta we bi a amamfo tu illegal winners for yo mutu anya ne nsu abata mu ene enkwala ne sadi edisi omo niema ene enkwala bebe na sadi jale obeku kwa na boys wo ze mema de omo tumi gida ba bia jare beko no mu jaho jare esa se pipe ma enzo no ema enti de omo ya ne se se dem di kaka no bo wo no mututu ana ese ano drip machine wo se tankers ne wo mu no eno ana omo de consume to ko se zone all the way from Mankasim omo banka no so all the way from Weja eba Weja no mo bunsi o na omo de continue ebia community ebia kokomemra na omo ba na ebia obi owo political kakaka no mo bebu ogum na community nesa ejeni e ba na se obi abenya be for market ya o se wi ase oni wo mu no wi no and communities ne dosu eji okwa ha na o chi na obekwa ha eji ha o do su bi mu no na bo su mi kra be su mi no atwam because oba empatam wa communities ne dosu communities ne dosu eji ene tanka ne ba ha na o chi na obekwa different community ifo no obekwa different community sa ene ko sin tanka no and on the essence and the government the various assemblies on to full agu winning drip machine tank and on the consume and individuals so on which can there on eto for and ko je wunyan su go fan su no free aka in kan na egu na so bi ko fan su bia e bia ka so ya within ka so en ke bana Gomoa isi ya no se water tank for the brewa no mo 300 cedis pipe no 300 cedis but no mo de ba mo 800,000 tank no be te se car no ba ko eyesen is almost 800,000 if you say 300 cedis first kura no na say 150 yes they say 300 cedis there be so say 800 and I make a first no and I into pipe no I know there no budi brewa me a victim first we have a top tank and 300 cedis but na pipe for the brewa 800,000 because what you call the way from Weja now okobunzu fiti be ma say ofri awutuble Gomoa kweti na okobunzu obankan na obunzu di abrewa wana to come and Mankasim because ofri akwa come and Mankasim obe drive not less than 1 hour be 1 hour 30 minutes na okobunzu no di abrewa the fuel out de cover enzo kwa koto eti omo ni nyina aka ho bi ana ise no omo charge sa no but first na nga pipe ne bande any 300 over na 300 obi anu se tanka 300 ba ne tanka ya dia benye 300 series 800 to 2000 it depend baby our distance no ene na ma assemblies no se omo de drip machine ne support say the be ya ebe pressure because nyin penya ne be 1000 Ghana ana no kampo no
when you be a tanker son and Ibiam soon, one as if you or Nimupa, and go back to from you. From which you be on Patem was a amount for two Empire War, who covered Empire War, and Jabon of Pie contract and as a company guy for Honey Cravaton. It is soon at Tabu a time. I know, at the amount for Bunis a pipe. No, dear bro, we knew the Abatobia or knew the catcher so pipe when I got a dear. The coin could be eyes of a quacker and I said to come and cassin, and the only price is in. But I won't pay the Marco a boom and a boom shoe. A boom shoe in local boy about the budget bear 400. And she said, a situation is that a minister can. I just a man union, I Jim. Na in your moon was you, or Mabu, and you go about 2 more years. I don't know. Because it was adding, and nobody make 10 districts, and I was centrale the animal affected from Kaswa, baby, I'll be a pipe man. I want to say East, I want to say West, Gomoa East, Gomoa West, Gomoa Central, a foot to a Kumfi, Aguna East, Aguna West, Honina, Nadia Albanian. Tell a pipe, but there will be a pipe or Benya pipe. Car baako 800 cedis. Yes. Car baako 800. A service Winneba treatment plant. And when I say a service a because the Winneba university is away. UW and then a nursing training and then a secondary school so Winneba vocational school so Winneba. And today so amount for use or use to get one. Eti te say that the so was some part there. I had and then you are only na mu na bia unya kwanche de bia na wasa me everywhere na me call a victim they will look at the asa and then for this in the time na we so bi esa me ni me menyen so de jali victim e bia me no ka se Kofi abas na ka ufa fon frɛ ya na omo de nsu abrew because already a pipe no omo pipe start ni bi ojobi omo obi ewo ka so omo obi fata kakraba ke so omo obi obatam anyina nti no nya frɛ ya tanka no o frɛ na pa and don go put 2-3 hours time with bro but no frɛ ko ha e je ra me frɛ ba ko ka se ayi se ada se buo mu nsu ana se nsu be frɛ kamsi and we down be a taho ana se bohu nsu ene bi obenya dia bra bia bu a otubo bu so tubo ho no bia commercial enti omuso otubo ho a o bia aye tanka kakraka enti otwubu mu a eno so kofa kwa bra bo ho no kwa na be 500 600 ena pipe ni 800,000 Ghana cedis. Na Kofi won se ensachiraye bia base bia ensuo nani efise video da so e de ye be na wotwi nie na ekobe na wotwi mienu video ene ye de atwumwe enti esuo no ensachiraye bia ba minister mayeti asese directive na wa ma na o ma ne nso hono mo a woni the eastern region empanimfo ye wo hono mo e ka bom na enuma papem omwatimi identify say ne ekoso efi enuma papem say ya sensuo no ho na de ba ensuo so gene de yenim se bia be na wotwe kora no so omwatimi apam sa nipa no a e bia nsenkyere ne kakra bi ye behu bibisa change bia ba ya ebuai metimi aka se senta kra bia ba nsuo no mu de enye no kore so bia opeso hu nsuo ya tama ka bia no a ofa Cape Coast kwantin bonzi oduru o kire ko a o de wonyina ho na wo hwe contract an nyame ado bridge na wo ye no wabiem enti be hu nsuo no se de ne kala titie esi ya oduru o kire ko obi opeso hu ayensu nsuo na ye kan wa asema bia wontimi ntuka enko kwanya ko no oduru Cape Coast kwantin bonzi ana zo oduru kwanya ko ayi o kire ko ya o ko ya o transporting gas na o kwanya ko ayi o kire ko ufu o kire ko a na ko empota na ko Winneba udu wada udu ujina ubehu breje udu wo nyina kura na so da ubehu se de so ne ka atete eje de do hia ne atitire ani burodo wa yo ti awie yo hia ne atitire ana burodo wa wi wa yo ti awie en so nya bia atesa because ebu information kakra gather from or other sources just emlantero mgu hono omo so fully am do ana omgu enuma pepamu enti hono kra no I just say, is that okay? In your political, when you cause the member, soldier for Kugu, and I say,
any quantity all out. Yes, I buy any any radio say yeah because Ninko will be a bomb cassa or and yet and what I boost I put more to galamsey. And I say, you know, political one, we go to galamsey in Rubian only back here, which Napo James you and Shukaka now 2 amra. And this already a color for the past a color. Circle and SM or the Tia and the Tia. And Zuri circle of an SM or go there, open CCA. Nakakana umuna nti de ohona anesa banti up to now no enya dia Ghana water for omo ye omajeso manu nsuo no ezanze machines ni na bebe na asai yo mundimi no nsuo ene nsuo no nso eze sa kala omo mutu no yo omajeso mbejai nti until say ombejai na because no bebe oma blocking no omo kwako bi nsuo ne nsuo tinye flow no say ya na ebe kan say ya nti nsuo no de enye fa di agro e won batam wa nti and to me and to us the end of December there. I say ya na yare ni wu ebesisi ni yare born in there. But also because 8 district to almost 10 district ni there. E bo ni pe wo mu ni packet and we ka so akwa population. Ka so population ka so ngwa na omukuta almost 270,000. Gomoa is ekuta 310,000. Utu Senya West ekuta population over 180,000. And so the futu as 100 plus. And then so Gomoa was say okay can say ko is be 18 na boma e boy yeah bro e ko 1 million that 8 district ya make was me e bro 1 million because Kaswan Gwani Gomoa is two district omungu ekuta population getting to 600,000 and even 2 district company e can was only 600,000 yen zua who is affecting a woman. Yo, Kofi, miamfa unsi video ne de yehu na ewo moso yehu na ese your man for car or more bono because na woke population no ewo ho no no so obi be kapa se obeti 800 Ghana cedis na se every week obeti me atwa na awotwe se betwa na awotwe mienu a o de no to edi sen I mean dey beto edi 1 month nipa be sen na wo fie any part nyenga pe ne obaro ne akwala baako aha ne wo de ufie nipa ni hyeda ni ho bebre sa nti wo de ne nti omo wo ma bebre ni bia ono oyire no ma bia enum ni bia acha 2 weeks what acha cry 2 weeks but on zo be 800,000 yo ma me na wase Kofi na yemfa wo ensia ma memfa wo ensia se bibia ni a ye besa atwetwe ho enkomo abusia Kofi agye ama ne bo eno na me kan bibi e de me ka bibi e de fa sene edin na me ka bibi e fa enei nipa yagye won ahoho a yagye won akiri nsem a eboboba no echinsemo a eboboba no eyedan ne yede wo bedru Ghana ebise ai yede wo bedru Ghana ya sign de wokwo man mu omo so omo man no omo afiri mu because omo wo honom no ebise no omo eye saa LBGTQ yibi ena omo di ye pe omo aku omo na omo di dwane koye eti nese ye sign de wokwo man mu a